Blaya pi baru kini kilong ki kubor bam tagasngi. Halor ka jing sya arngut ki khasi banyak taksi bat balayo. Kem ki pulit ya sangut ki badang ti na kaliang ki nong yalam jong ka kinhun ki nong nya taksi uba wandan bok jerwa presiden kila bot ya katai kakam ha superintendent police jong USP City. Ki arngut ki samla khasi ya ki balatip kertengkum uban syais im na lakor bat uyo bor langkhar sono na jong sya ki baju kamai taksi. Ki belasyak syok dusmon ha ki barjela ha kendailan ha ke porsi po bejitam men kamit si palai ke khat praturik ujimang. Na kaliang ke seng kinong nya taksi ha po ke syatri ke East Khas Hills Local Taxi Welfare Association ke labut din nya kete ke kam. Jingon putin ke jomi kalong ba harin mengisak lagi hati bahayan yang masuk. Nama bani file FIR nak lihat keseng ke jomi haktu kemit ngiwan putin matang asni wa ngimpa ba kani ketulis kan su kut nak tang kumtu ngani ban su ong hakitin tabak balang dia man sak pendit di kamdai kumlong ta nak liang ke police department kelale ya kam berkam berhadu ke mantaru kenanya ke jintok kit nam ta joki no bar kam pada blut di berfat nak liang USP City mendaskit dulu sarjek yang ba ini ke nandon hi ka jin pet jin dong lang ka police department nama ba jin toket berfat pada blut kata satu tolong ba ya kini kita lapangan di South League section kata ke section Laispa New Laispa Arsal Laispa Arunril but Laispa IPC but na kajing budin kajungi increment scam baki ke berfat ini long like ba ngingin yo tu kinang sakso drivers kita fat ini kinyo justice kumba maki ini kinang so lale kam kabam long mo man entah ni bikin sapat nanta nomor ba ki tu ki ni sakso ro ki kan sini ko hospital welu nang manta nang steo mas steo na udang sini batin sapat hiru ban identify itu kena kalian ka jungi ini kita sen jungi terms of treaty nilai ya wan ban budin lengkap di bahaya bahasa untuk ulung batin sai lagi di ni yo se bersuang muka sukut apa tentu kamde